Oke guys, sholat guys, azan maghrib nanti dilanjut lagi guys. Nanti mungkin dilanjut lagi guys ya. Sudah saya mah. Nanti lagi ya guys. Nanti lagi guys, disambung kembali. Lagi azan maghrib. Oke guys ya, terima kasih buat semuanya, buat like yang satu ini, terima kasih guys. Like dan subscribe. Jangan lupa guys, like, share, subscribe, dan komen guys ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya guys dinyalakan. Oke guys, terima kasih.